Kisipai BSF bat ki Pulit jong kecilai kila pelong yang kejingkinra Harongra South Garo Hills District hakaput bat ke Bangladesh kila yok ban Kurup Shibun ke Shini nak away ke Yeng bat ke do jong ke Shini kila long palat ya ke Shipholak tengka ya kene ke Shini la yok ban Kurup nak away ke Yeng ke badan hakaput balak Thmu ban pa se Bangladesh kene ke jing yok ban Kurup ke long hadin ke jing trailang pedang ki Pulit ke Jelam Mekalaya Pat Kisipai BSF jong ke Aspa Battalion Badon South Garo Hills. Kisipai BSF ki kendok bagate ke Shini ke balak yok ban Kurup ke day ke balak mang ban Shalan tu se Bangladesh ke balak bu hakate ke Yeng ja ke ba umdon bakam haba ki Pulit pat ki BSF kila kendra hakate ke Jaka. Hadin bak BSF kila dep ban penbait ket kum ki kendon ain kila IT syaki Pulit jong ke Rongra Police Station pan le ke badon kam ket kum ke ain hak bayade ber ke Shini balak yok ban Kurup. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center